Ti napalabas, saan na pinalubusan ti ama ni Trina ti panggap na apan ang paragrag iti sikog na. Binagbagaan ti lakay ti anak na, nupay saan adengdenggan ni Trina dagiti ibagbaga ti ama na. Kabayatan na, inananusan nga rod di maya ti panagadal na iti aldaw, ken panagtrabaho na iti rabii. Tapno malpas na laeng ti maudin a semestre na iti kurso ng Information Technology. Naasyan mat ti masakit nga inana iti anak na. Bayatan na, nupay nasakit pa lang tinakam ni Randy, gapo iti panangpanaw kan panagsinada iti kaayan ayat na. Kastamatan iti panangpikot kan kuana ni Trina. Nagtultuloy latta ti trabaho da ken ago agayem na. Ket itagagayem, adto'y nga rudan tituloy ti makalawas a pakasaritaan a napauluan. Di maisuro tuy puso. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayay. The memories shared together kept that love alive. Kaya't mo asawan? Agaw partamanan dito'y? Sika, no makaduan nak. No saan? Mabalin naklata matapanawan dito'y. Saan mo kumaadadaulan ti biyag mo? Gapulang iti napasamak. Nalabit. Saan pa'y adimtang tinaikari nga ayat para kin ka? Diyakam mo. Ngem, kaslakla na ilunod itinagan ni ayat. Anya? Ken kayat ko. Maladawak basit nga agawid. Tapno nakaturog to ni Trina. Wenno nabartekan. Sus, kasanong tisikog na? Madiday ta. Makapatakas iti masikog, ti aginom iti nasangar. Nang runa iti panagsigarilyo. Parikot nan awan bibiyang kuditan. Ang partner, ti ipas ngayon nanto ti kakasi. Amangan no, adan to pekit ti diferensya ti ubing. Makaamo ti amana amang bagbaga iti anak na. Ay, anyagat day jayan a babae. Sobran ti kinapasaway na. Kinasaritak ni Papana. Nagkidaw iti dispensar. Taura iso, katakal ti basol na. Tadinak impangag idi. Nabigla siguro Siyempre, adda na pasama kada kayo iti anak na. Ngem saan asyak ti ama ti inawon na idi. Hala, awanan mabalin partner. Iso no nakapsut la kumati pakinakam ko. Amangan no nabagtita kon. Amukmat na natibkar ka. Kun kabalam data partner. Awan gayam. Mapantaman iti ayuyang ta inton off tayo. Oh, apay manen. Kaya't ko am mo husto ti may sa waitress day jay. Jay agnagan iti Maya. Anya? Di mo ko naan asaan ka anakayawan iti kinapintas na. Sumrek ka ka din iti trabaho manak ko. Wananang, iso nagsapa tayo ng rabi. Agananad ka. Wananang, agtumar ka ni tiagas yo sakbay mapanak. Wan, anak ko. Agan anos kay kung mapailangan mapampanawan ha, nanang. Di nagpakadanagan anak. Si kakiti aganad ka. Wan, saan dak matapakadanagan? Saya atem laeng ti makilangan kadag iti parukyano yo. Saan mo apakitaan ida iti made tapno saan da ka abastusan? Ay, padasan da. Babae ka kat awan gaway mo iti lalaki anak ko. Aganad ka taado ti barumbadaw. Wan nga rod, nanang. Nang runa kadag iti ibagbagada a drug addict. Ay na, Diyos ko, yadada yumapo. Nanang? Makapakintay ang dagiti may padpadamag amay dadanas lang arutan. Ay, patayin daman.
Awan pa'y ti live singer dapat na. Madamdaman to ka no. Nga alas 9 sa. Nasaan na parikot data? Kan awan ka no pa'y ni Maya. Kung na di kadwada. Talagang saan nakayawan ka kenkwa na? Sungarod. Katsi ka. Ha? Medyo. Angam no kursunadam si kalatan. Narigat mo't no salinan ka pa'y. Awan parikot partner. Mas priority ka. Anya? Hello, sir. Hi. Ay. Anya ka dito order yun, sir? Mangkad ka man iti may sa order sisig kan upat a serbesa? One, sir. Manugaya man ti tawon mo itay, ating? Ag 23 kon, sir. Oo. Mabalinda ka kadi akasarsarita no madamdama. Kwa. Sorry ha, sir. Saan may mabalin ti makitable ka dagiti customer? Kasta ka di. Nang runa no adot customer. Okay. No problem. Sige, sir. Alaak lang ti order yun. Ngam, oray nyo ba si tipulutan nyo? Okay. Mabit lang, sir. Uy, partner. Unahin na pa ng surot mo kan. Maisinak sa ni Shane no kastoy lang partner. Anya? Loko? Girl, I need you. I need your love. Rabin, Trina. Maturog kan. San nasayat kang katiagbuyat. Apay, ay pakariribukan dak, papa. Dahil tasigog mo ti pambanunutak. Kahit mo kadingad dan parikot. Anya ko ma? Ay, talaga kadiasan kang agnakaman ako. Mabuis-buis itak nga rod. Tabagim tirumbang akabwisit mo. San kedi ano asino laditan agpapantawan amuna si kugmo. Awan rumbang nga papasulam. Tasi kamot laang tinagaramid. Sumangka utromat nga may dadya arandi. Rabiin nga maawan pa ilaan. Nabartak man siguron. Ultimo kasarita na ko ma. Di nakpay kasarita. Kasano nga daganas na makisarita kang ka. Kat bugkaw kas kada nagmabadi di magbagam kang kuana. Papa, No kumaasikaswam no sumangpat. Damagam no nangadan. Isa ka namin ti kanan namin no pagpilasan na. Tamo mo ti trabaho na. tanya ak tagabo? Sana kastati kahit asawan na ita. Kaya't na asawan, masignan ka kang pana. Denggam dagiti balakat ko kang ka. No kaya't mo ngagbanag ka na sayat. Laglagi pam ti reputasyon di pamilya tayo. Kaya't mo amamuan to di tao, nang runa ka dagiti makamamu ka na tayo, nagsina kayo kan randi, kapot sa saan ngayon amati pas kayo mo. Saan ko lakit di akayat ti may babain? Tamangan no isunto pa'y kidi ti pagkatayak. Nalpasan ti live performance ti singer dapat nar. Ya, kasano? Sikaman na mapantan. Saan ta ka din nakasarita ni Maya? Kaya't kung adupay kumati maamak maipapankan kwa na. Anya? Aparakan ka, partner. Oh, apay apara kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Di nakpakadanagan. Tada ni Shane a girlfriend ko. Idinto ta si kakit. Makuna asiro ti love life mo. Talaga asika. No, anya at mapampanunot mo ako nak. Sige.
Agordarak pa iti 1 round. Kasaritak lang ni Maya iti counter. Sorry, sir. Sana mabali na pa siya randa kiti balay mi. Ta? Tanya? Ada ka di agungat? Ada mangiparit? Awan, sir. Awan na kiti aldaw no maminsan. Kasano ngawan ka? Tiyamok, maturog ka iti aldaw. Kasta nga rod, sumura ka kiti pagadalan no mayra na nga da klase. Sa maturog ag no sumang patak. No kasta working student ka. Wan, sir. Sorry ha. Saan kayo masango no pasyaran dak ako nayo iji balay mi? Nga oray day off ko. Ito na ang araw na. May isa working student ni Maya. Wow! Anak ka interesado akin ko na partner. Ang saan para kanya? Para kin ka. Oh, apa man na para kanyak. Isumat. Ne, partner. Ang mga numailabusak. Uwan gayam. Nakadanon tagayam mo niti ayan yo. Kung naglanutang nga trabi man na sumangpet ka. Nagrelax kami lang kini ago iti resto bar. Mangan kan, idasaran ka. Nabsuga kiti pulutan. Okay, itimplaan ka iti kapen. Oh, sige. Kalpasan na shower at saak maturag. Mabitlaan. Oh, anyat na pasamak. Milagro. Oh, ada kamadgaya man Randy iho. Well, papa, sangsangpat ko. Nagrelax kami lang basit kinaago ti ayuyang mi. Okay, no problem iho. So far, nasaya at mat, papa. Kinapudno na. Na-close ko man ti may sa project. May sa duplex iti may sa subdivision ti aramidan mi. Oh, nasaya at nga rod no gasta. At 20 kapem. Thank you. Ada kayo matgayam dito papa. Itimplaan kayo matiti kape yo. Sure ya. Sige man nga rod. Sa bagay, isotirim warak. Mabitlaan papa. Just a minute. Napanan ni Trina di kwarto na. Tasa na babalingag puya tadakalan ti tiyan. Wala nga rod, papa. Kanura siya, no may bus ko ti kapig. Mapanak mo din di kwarto iho. Papa, barbaro no milagron sa. Amo kon di kayat mo asawan iho. Barbaro saan nga ungat unubog ka tim pasabat na kanyak. Kinasarsarita. Ket agyamanak, no iti mo na gundaway, ketimpang agnak Randy iho. Girl, I need you. I need your love. Sana sumina iti panunot ko ni Maya. Nakayawan akmaten kankwan. Ket ni Trina, diyak maawatan dagiti impakita na anasayaat. Binagbagaan ka nun ni Papa. Matikaw ka dagitoy.
Napintas ni Trina. Awan makunak. Balaksid iti panagloko na kanyak. Nagkasar kami. Ngem against my will akal laysa. Awan ayat anang begkat kata kami. Di kasano day ta? Amangan mat na agbalbaliwan Nako na kanyak ti ama na binagbagaan na kano ti anak na. Oh, di nasayat no kasta partner. Ngem, saan na basta maya si dagdirik na kenkwana? Taal-alyaan nak ti panangalilaw na kanyak. Nga uray agkid daw iti pamakawan ken ka ket agbalbaliwan. Jak masungbatan day ta. Saan mat nga taan narigat nga ayatan ni Trina? Ang amangan mat no agayatan ken ka partner. Saan ko ang amo? Ken adda parikot, partner. Anya day ta? Mangrugimat din ang makayawan na ken maya. Anya? Katsak maawatan tiriknak, partner. Daytan ti parikot partner. Nagkasar kayo ken Trina iti baet ti kaawan ayat ang nagbagkat kada kayo. Ang mangrugimat ta nga agbalbaliw. Ita, nakayawan kamot ten ken maya. Barngarod, Agad, asino kadagiti dua itan ti pilyam. Patyak, lumog ng tumot lang ti puso na. No agtultuloy tinaruki ami ha. Padasag, Papa. Iswati aramidam, agpaisuro ka ng agluto. Anya? Kasi tinakunak, paparan na din tumot lang matignay tirignan. Kang runan ti amin, kasaritam. Agkid daw ka iti pamakawan kang kwan. Sige, aramidak. Kung damagag man king ka, iha, Anya dita? adda ka diriknam ken kwana wenno awan. Sana narigat nga yatan, tikas ka ni Randy. Maawada kon. Ngam, nadagsan tinagbasulak kan ko, ana. Amok, isugarod nga ibagbagak ken ka. Imbis sa bugkaw, kas kadanya pa'y di tati pakitam keng kwana no subangpat. Pakitam, iti nasayat. Sige. Ipagpagapumladitan sigug mo. Takasi tinakunak keng ka, awan basol na dayta. Kat karbangan na lang nga makita tilawag. Ay, saan ka di asumrag iti trabaho, anak ko? Saan, nanang? Final exam min, kat nagpakadag kan ni boss. Nasaya at man ta pinatganda ka. Imbagak namin na final exams min, nanang. Nasingpet, tibos mo. Ay, wan, nanang. Awan makunak ni Boss Marlin, man nakaawat. Man-manuti kasta, anak ko. Kinapudno na. Iso ti may sanang patpatibkar kanyak, nanang. Dayawan na kano ti kinapursigido ka makaadal. Nasaya at man, anak. Kunana kanyak, nadagundaway ko nga umasenso, aramidag. Kat may sa kano ti panagadal ko, apag pangalak apumintas mat ti biyag ko.
Merinda tayo, pay. Merinda tayo, pay. Oh, sige. Ne, kunak man no agawid tan, partner. Dumagas na pa iji ayuyang ta. Wow si kanti agawis ita. Salbag namin tikas to eh. Tiyan niya. Amo ka katawaan nak. Ngan kailiw kumatan ni Maya. Anya? Ay, kunakon ka. Sige. Kaduan ka, partner. Good luck. Oh, kunak mo no agawid tan, partner. Dumagas na pa iji ayuyang ta. Wow si kanti agawis ita. Salbag namin tikas to eh. Tiyan niya. Amo ka katawaan nak. Kailiw kumatan ni Maya. Kunakon ka. Sige. Kaduan ka, partner. Good luck. Saan ko nga amo? Ang sa bali dahito amariknik nakpara ken kwa na partner. Okay. Saan ako namas daaw? Ang adadakkel aparikot. Malaksid numawaswas ti kasaryo ken Trina. Ha? Iti kaano man. Saan mo ama ikasar ni Maya, partner? Uwan na niya. Ang ti saludsod. Kaya't nangatamat, ti basta makidinakin ka no bilang. Sige. Kasaritak to anasayaat. Katipudno ken kwa na ti sitwasyon ko. Awan ilimod ko ken kwa na. Oh, apay ka no partner. Apay nga awan. Sigon iti manager da, nagpakada ka no asan asumre kita. Ta agribyo para iti final exams da. Unton bigat. Kasta ka di. No kaano pa yung magagaranak una yung makakita kan kwa na. Dayawon launay ti manager da ni Maya. Ngamin, talaga apursigido ang makaadal. Kasta ka di. Ken masakit ka no gayam ti inana. Sige lang. Dudwada lang kanon ngagbibiyag. Natayon ti amana. 2 taon ti napalabas. Uli lang aro din iti ama no kasta. Isot na ibaga kanyak ti manager da. Ket no palubos ti apo, agturposton. Gapo iti dayta anamak. At addan ang nagka-interesado ken kwa na. Ago, partner. Ito na ang araw natin. Ay, kuna kita sikan. Nasapa ka man ita. Wen. Di magas kami lang na nag-1 round ka na ako. Sige, aginanakan tagi da sarak, ha? Ah, Inururay ka. Inururay ka ngag-dinner. Kat amon? Sakti nagluto iti kare-kare. really? Yes. Oh, sapay lang kumata magustuhan. Oo, dahil iti sinelas mo. Sige, mabit lang, ha? Ayaban ka no may sagana kong ti dinner. Kaya't ko ngagsangot tamangan, okay? Nagustom ka di matlaang tilinotok? Uwen. Ado nga ron tinakan ka. Actually, talaga paboritok ti kare-kare. Kasta? Nalaing kagayam ngagluto. Itala ngagluto ak. Nagpaisuro ak na Maria. Ay, wan gaya. Nakasaganan ti pagsukat kami di banyo. Alright, ada shower heater di banyo. Sige. Sige ha, sumurag ako niti si Len. Ay, marik na akong tikitang ko.
Good night. Mm. Nagdakkel tinagbaliwan ni Trina. Jakmat kahit apabainan. Taamangan noa niya ti mapasama kiti sikog na. Sana mabalin na mairamraman ti ubing taawan basol na. Naida kumatikid daw aking karandi. Amo, kasan mo basta mapakawan kan maayat ni Trina. Gapo iti naramid na. Papa, Ngam ipagpagapom la kuman iti sikog na. Iti pasangay na. Takarbangan na makita tilawag. Tawan mo't basol na iti biddotinan. Wen, Papa, saan kayo magdanag? Kinapuno na kahit na aparagrag kumay di ti sikog na. Ngam linapdak. Tanadag sa nabasol layda. Kang runahan ti amin. Saan na may lintag di may sabasol, babaan iti sabali man na nabasol. Husto kayo, Papa. Sa nabali? Inton makana ket talagasan mulata amayat. Kalpasan dagiti pakpakita na ita kinasayat. Ta sa narigat ngayatan tikasken ka. Kitamok ngawan panagayat na keng ka. Adaman na pasama ka na kayo. Nusan mulata amay suro ti puso mga agayat ken Trina. At dantuking ka na manggedeng no panawam. San kanto nalapdan, tamaawatak tirignam. Girl, I need you. I need your love. Ni Apo Diyos ko mati mang tarabay kang kaiti ang nanayon, anak ko. Sapay ko mata, nabaligi ti eksamen mo. Wan nanang, masapo lang may rawar ko ta eksamen ko. Tapno makaturposak matan. Uwan tapno makabiro ka matan iti sabali at trabaho. Wan nanang, day tati ka na nakitkitawa kiti na marswa. Tamaipayan kayo matitinagin awa ko maabyak. Anak ko, Adon arigrigat yu kanyak. Tangro na idinatayan ni tatang. saan lang asyak, anak ko? Uray si ka. Adu matan arigrigat mo kanyak. Malaksit iti pagbiag ta. Mairaman pa iti agas ko. Saan aparikot day tananang? Basta ka ba ilakpay? Nga lang din. Mapankan, taamangan numala daw ka. Ay, tarabayan nakakumati, Apo. Wow. Imbag man, partner. Sipo di magakanyak ni Papa Lucas sa kinasarita na ni Trina. Nagbalbari matan. Saan na nabugkaw kan nagmamadi abalikas di pasabat na kanyak. Saan adakas no kasta? Numasurusuro yung ayatan titong galmaysa. Anya? Oh, saan ka di apod no tikonak, partner? Napintas ni Trina. At damat mabalinda iti biyag. Ken agmay-may sang anak. Ken agtawid iti sanikwada. Ago. Oh, awan mo't dakas na no makapagkinawatan kayo matlaang iti udi na, partner. Kumaan saan pa anak nagdiriknak ken Maya. Uwan niya. Itapay ang mariknak na agayatak manen. Ang ti parikot, kas itinakonaktin kay dinaminsan, partner. Dakkel manen aparikot ti sarkam no bilang.
No bilang agayat ka kin Maya, kat aklunan na ka. Saan mo ama ikasar? Awan parikot. Basta kaya't nang ag-live-in kami. Ang ni Trina, anya nga tati aramidan na, numaamuan na nga da ikabkab balay mo. Ago. Saan ka di asikamot lang tinagistorya kanya, kiti na minsan? Adi na maaklon nga da sa bali a babae itibiyag mo. Awan karbangan na amang lapad kanyak. Tanagkasar kami nga awan ayat titunggal may sa kada kami. Ang, saan mo lang nga mo, no inot ang nakariknakin ka iti kasta? Bayat ti panaglabas ti aldaw, patnar. Anya. Katsi ka, saan to nga ta matignay ti riknam? No agtultuloy ti panangipakita na kin ka iti nasayaan. Partner, adda sa nga ilim. Asino? Randy, Apay nga da ka dito eh. Nagluto kami kin Nana Maria iti meriendayo. Anya? Pambarak mo tangag pag nabang nata kasapulan ka no ti kastoy tapno sa anak to marigatan ng ganak. Kuha. Umay kayo, Trina. Adda pagtugtugawan ni Jay. Agyaman nakago. Randoy, partner. As si bayam ko man ni Trina. Amangan numay ligos. It matumba. Kuha. Sige, umay Katrina. Sus, saan ko man anas ka ng inyigan na kami? Ado ti magatang dita. Sa bali lang ti magatang. Homemade, partner. Uwan mat. At least, amoy ang nadalos si pan na kay sagana na. Gusto ka, Trina. Hala. Agtugaw kayo. Sakto. Break time, kan mabisinak. Rumwara ko niya, no san napatigunay, san ka rumrumwaren. Sanda ka pa kadanagan. Kinapudno na, agpakuyog ka Nana Maria inton madamdama. Papanan nyo? Mapan kami ni job site da Randy. Anya? Tanya taramidin nyo iyakan Maria. Agitulod kami iti meriendada. Kasta. Agbake kami kan Nana Maria. Mapan mo ibalon. Sige. Ngamagan anad ka ng runay ti panpanagnam. Wen papa, sanda ka pa kadanagan. Oh, dandani gaman malpas dito yung building a kontrata yo. When third floor can multipurpose iti nga to. Mabalin apakaangayan kadagiti nagdudo mga activities iti barangay. Kan mabalin mo't nga ikan iti basketball board. Pagshootingan dagiti na asam iti basketball. Bali half court pa lang. Mabalin mo't kag badminton. Napintas. Bali, covered court? When? Resume ti trabaho. Randy, sorry Pakawanan na ko man. Apay. Pangaasim. Umdas ko man napakabang aram kan pakaragsakak no mapakawan nak. Kan kayat ko, mapakawan na ko man. Tasan ko nga mutigasat ko iti panagpasngay ko. Anya? Noon na saya tagasat ko, orekas kasano. Nakapagdawat ak iti pamakawan kan ka, hangga po iti napasamak. Karina, anyan da ito asasawan? Kasi tinakunak. Diyan ka mo tigasat ko iti panagpasngay ko. Isa, please. Sapay ko matamapakawan na iti nagpasunakan ka. Amok, nadagsan tinagpasulakan ka. Linuko ka. Kahit kumutan ti agyaman kin ka, iti panang salbar mo kanya. Iti dakkel ko mapakaibaba inak.
kang ronati pamilyak. Dakalapan na kay babain tinaramidak. Trina, Di kang tanag. Agsilbiak kan kahaking kat kabailak kan silbiagak. Kas asawa. Ngam nilinak man masursuro nga hayatan. Awatat. Nga may bagakan katipod no. Mariknak. Agayatak kan ka. Saan ka narigat nga hayatan? ah, Ngam, jakmat nam namaan. Ama subadan day ta. Amok. Gumay kayab-kab ti guram kanyak. Girl, I need you. I need your love. Nakapanawan ni Trina, partner. Alam, nakaululimag ka. ah, Oh. Anyat makuna mitir aramida ni Trina ita. anya ko ma. Ngam, mas dawak lang ako. Partner, Tsak nam naman dagiti imbaga na kanyak. Nagkid daw iti pamakawan. Ken mangrugi kanon amarit na nga agayat kanyak. saan adakas? Ago, Partner, saan adakas ti mamakawan? nagkid daw iti pamakawan. Tasan na nga muna niya tigasat na iti panaganak na. Anya? Ket umdas kanon apakaragsakan na. Numapakawan ko. Kayat mo asawan. Duan nga aldaw, when no duty ti impakada, masaan mo nga isisirag, anak? Wan manang, ang dapat examen ko no bigat. Dual daw ti final exams mi. So Uray ta, pinalubusan nakmat ti boss. Kat, anya ti plano minton makaturpos ka, anak. Kinasaritak matan ni boss maipapan iti dayta. Bayat nga agsapsapol ak iti master ka. Kan sa anak pa ang nakasapol. Agtuloy ak lang iti restobar nga agtrabaho. So anak. Kan bayat mo't ngagbirbirok da iti kasukat ko. Nagimbag ni boss kanyak nanang. Ay, Iso adyak kayat nga damat masauda kanyak. Nang rona inton makasapulak iti sabali at trabaho. Anya? Awan pa ni Maya. Wen, partner. Duang aldaw ka no gayam ti pakada na. Amang ano dual daw mo ti examen da. Sige nga ron. Awan ganas ko. Agwan ron talang. Agawid tantan. Wen kaasimot tayo masikog amang ururay kan ka. Oh, anya manita ko namon si Kaago. Podumot saan ka di? Sigurado. Or-orayin na itan ti isasangpet mo, partner. Sino mo natatito istorbo nga mga kaya? Hello? Trina, kumusta ka? Hindi Roy dito eh. Roy? Sa din ba mo? Sarak ta ko ma. At na pa tagipagsalitaan ta. Awan na mo kapag saritaan ta kalpasan natin ang likod anak. Pangasim, ikan na kumay di kong daway ko nagpalawag. Ibagam mo sa dino ti kahit mapagsindrakan da, please. Kat, no tsak kayat?
Makisarsarita kiti na saya, Trina. Di mo kumaurayan na makapungtota. Amomon, no siya ti makapungtot. Sino man ka dito disturb ka niya? Ikaw nga awag. Hello? Trina, kumusta kan? Oh. Hindi Roy dito eh. Roy? Sa rin na tayo mo. Nagsarata ko ma, tanapatag kapag saritaan ta. Awan mo kapag saritaan takalpasan na tinalikod anak. Pangasim. Kanak kumay di kong taway ko ngagpalawag. Ibaga mo sa dino ti kahit mapagsinarakan ta. Please. Kayak no dya kayat? Makisarsarita kiti nasayakin ka. Di mo kumauray na makapungtotak. Tamo mo na siya ti makapungtot. Anya? Anya? Mapat ka na? Saan? Saan ka kumagpidtot nga agaramit itidakas? Saan nakabumteng amang ipapulis ken ka? Anya? Laglali pa. Ado ti amok may papankan ka. Nang runa ti pakainaigam ti droga. Sinalpak ka. Siya pa ita ti butbut kam. No hindi kat paspasurutak langan kan ka. Saan itan? Asino ti pagpampanak ka mo. Ti maaga nang ikasar kang gango rin masikokan. Kang runaan iti amin, danda niya ako nagpasngay. Kat saan na ka basta makaruwar nga awan kadwak. Sige, bye. Yawanan ba eh. At dami lagkanas na ngay mawag, kin mangibilin kanyak iti kasjay. Amok na niya't kasapulan na kanyak. Siguro, awanan ti maigatang na iti droga. Kamaod dyan na nanang. Naawat ako ni tinagaplikarak. Ay, kasta ka di, anak ko. Wala nang. Isungag pakada akon kini boss. Ay, uun Ngam agtrabaho ak pa ijay talungal daw. Sige, anak ko. Naskan apumanaw tayon ton dito'y nanang. Sa bali asyo dati pagtrabaho ak. Si Kalata, anak ko. Saan kon to malipatan dito yung lugar? Anak, Dakkel di pasat na itibiyag ko dito yung lugar nanang. saan lang asika anak ko? Uray siya. Ang kasano ni Engineer Randy. Mariripo ka nak. Saan ko nga ilibak? Asidag tirignakan ko ana. Adadak kalabangan. Anya dayta, anak. Uray ko na nasyat kan wedding tinapasamak kadakwada iti kadandan na ita. Agasawa data nagkasarda. Narigat dayta. No pa'y kasta. Saan kumata kaya tabastusan wano? Pakitaan iti madi ni Randy. Ay, uun Kasaritak to na imbag. Sakbay pumanaw tayo ditoy. Kat saan kundo ngay bagbaga ti pagalisan tayo, nanang. Anya pailat ka sa bulan na kin ka. Riribukan na ka pailang, idin ko tabinaybayan na ka. Amok papa. Kwarta lang ti kasapulan na. Naglaingan. Ang mga nakawanan ti may gatang na ti may parit na droga. Ited mo man kanyak ti kumplito nga identity na. Tapasurveillance ko, tiyawanan bain. Papa, Nas ka na may kan iti pagnakman dagiti kasken kwa na abalaso ba sa tao. sige papa. Agasam, pilitan na ka makisinarak kan kwa na. Adamad madlaw ko Randy. Oh, anya dayta. Kanain mo ta na siksik ka lang tim umay dito eh. Basalsalot nga minan ni Ago. Ken sa bali a site ti ayan na. Kaya't ijilangan opisina ti pagkitkitaan mi. Wano,
igagagaram tapnawan disturbo. Anya? Oh, saan ba ta? Si Kaket Dimet. Rabak ko lang ang mata. Ah, Ah, Maya. Randy. Inig ka mamdagiti. No, adda kay mo dingak di tapuson. Aklunam. Wano kadngam ko man ti ayat nga indaton ko ken ka. Saan ko ngay lipak, Randy? Asidek-direk nakan ka. Ngam, Ngaman niya. kasanon. Addan asawa. Agasawa kami lang iti papel kan Trina. Naibagakmatan kan kati amin. Saan ka di? Uray pay. May bilang latang agasawa kayo. Kat may sakla nga may kado a babae iti biyag mo. Ngem agayatak unay kan ka. Mabalin na tagdan na. Anya, Please. Saan mo kuman aparigatan ti bagim? saan ko nga muna niya ti aramitak, Randy? Kinapod no na. Sipod impod nung tirik nam kanyak. Saan ako na makait na? Mariripo ka nak. Tsaka muna niya ti rumbang aramitak. Ulitek. Saan ko nga ay ayatan ni Trina? Impod nukmat kan ti amin. Wan, ngam, Agpaiso. Nagsabat ti dalan ta. Iti saan nga umiso a panawen. Ngembasol ta kadi. No makarit nati iti ayat iti tunggal maysa. Panagkunak. Ad-ad da abasol. No may sa abareng-bareng. When no parparaw paulaan ti may nga ayat. Ngem day ta tinasudi. Kan saan apakabasulan, Maya. tsaka mo. Ngam, naringgat ti pampanunutam. Ay ayatan ka. Ayat anasudi. Kan katukad ti biyag ko. Kat no si kamanan ti mapukaw iti biyag ko. Daytan ti jak mo. Jak amo no anyan to ti pagtungpalan ti biyag ko. Amo matan tinapalapas ko. Inukag kon ti libro ti biyag ko ken ka. Ket sika ita ti mangted kanyak iti baro anam nama. Kas na ko nak. Mariribo ka nak. Saan ko nga muna niya tiramitak? Nupay. Aglunag. Agayatak kan ka. Girl, I need you. I need your love. Ay ayatan ka matrandi. Makonsensya ka. Amok abasol ti kayat mo ang mapasamak. Kantsak kayat nga dadaadi mo masursuro nga ayatan ti asawam. Tada ka na kaibaw ingan ti imatang mo. Ay ayatan ka. Siguro, masursuro kan tungot lang alipatan. Sapay loko ma. Tamawatam to. Iti da ito aguntaway.
Talaga asan a husto amadanta ti relasyon. Saan analaka para kanyak ti umadayo? Kan mangpanaw kan ka. Isungaging ka ita. Nga dapay pigsakan kirid ko. Sakbay nga umununag tiriknakan ka. Nasaysaya at siguro no. I'll say goodbye for the two of us, Randy. Ay narinig ka ni Titurog, to'y apo ko. Mhm. Papa. Nagdigos ngamin, iso nga presko ti bagina. Agyaman na trinaiha. Itian niya, Papa. Ngayon parik na madlang ti panagdungom iti ubing. Wen, Papa. Ora isot tanda ti kinasukir ko nga anak. Ipalagip da ito iti bangungot iti napalabas. Iha? Karon nanti amin, ti panangpakawan kanyak ni Randy. No pa'y marik na kanalamis lata ti panakilangan na kanyak. Awan sa bali apapanan na. No sana matig na itumot lang tirik na na. Basta ituloy mo tagsebeking kwa na kasasawa. Wen, Papa. Takasi tinakuna. Dakkel ti utang tayo ana imbaga na akam keng kwa na. Tay so tinangalangon kada tayo iti awan kasping na apan nakaibabain no nagpas ngay kaabalasang. Papa, adaawag ko. Ha? Tay numero ni Roy. Ayan na. Siyak man ti makisarita kang guwana. Sinalpa ka diyan. Apaya ti amahan natin ang sung pati ti cellphone na. Nagsasawa na kitin. Pinangtanak pa'y ano saan ko asar dengan ni Trina. Kat ipapulis na ka. Ha? Nangalan na itilaing naradya alakay. Oh, ape anak kaululi ka dito salas. Kaya saan ka pa turog? Inururay ka. Gaputa kayat ka kasarita. Anya ti pagsaritaan ta? Nasakit man, ngamnas kan nga awatek. Mauray na surusurukan nga na yan. Bayat man naglabas si Aldaw. Amo ka narigat nga isurong tapusom nga gayat kanyak. Tap na makapagsubadak iti nagpasulak. Sige, itid konti wayang-wayang. Trina, Amo ka saan ka naragsak iti danak? Kat no bilang nakasarakan, iti na magpitik ni tapuson. Sana kagbalin alapwed. pudno ka di nagiti mangmangag ko. Wen, Randy. Awan pa nagin kukunak. No naragsak ka, naragsak ang matan. Trina, Bumiro kay ti abogado ang mga sikaso iti annulment ti kasarta. sigurado ka? Are you sure, Trina? I'm very sure. Tabarang na mabaanday ta. May karok matinadagsan na basol ko ken ka. Girl, I need you. I need your love. Nasa una ken kadagita, partner. When? Martir, partner. Dakkelan tinagbalbaliwan ni Trina, no kasta. Pudno na itago. Kanawan makuna kiti panangasikaso na kanya kita.
Partner. Uray no babaen lang iti dayjay nga aramidan na. Makabawi iti nagbasulan na kanyak. Katanya nga rod. Saan ka di nga agbaloy ti riknam? Saan ka kadi amatignay? Saan siguro pare? Nang runa ket adda ni Maya anang biyagmanan iti pusok. Wawa, Ket daytoy ti gundaway nga inururay ko. Paasikasok ti annulment ti kasarmi ken Trina. Ne, new number dito ha. Asino nga ta dito eh. Song batak latan. Saan mat nga taadaki sa tao? Hello? Asino dito eh? Si kakadin ni Engineer Randy Gamba. Owen, sir, siya nga rod. Anya ka diti maipay ko kada kayo, ken asino kayo? Siya ni Roy. Ti ama ti anak ni Trina. Anya? Si kakano ti asawa wenno nang ikasar king kuana. Ayop ka. Gapo iti inaramid mo. Wenno pa nang talikod mo ken kuana. Syakti na irobo. Saan ka ngagdamag? Subli ako ni Trina. Anya? Kahit kwa silpuan ti nagupad akalman mi. Tangan ni paskainan ti anak mi. Dak kami din na. Saan kiti ka? No kahit mo, ha? Ti anak mo ti mabatikin ka. Anya? Tapno at the remembrance mo, hindi pa nang ikasar mo kang kuhana. Hello? Hello? Oh, sinalbag ijayan. asino nga min kanuday jay, partner? Iso ti nakasikog ken Trina. Anya? Agparang laeng kanyak. Amangan numaparpar ko ti rupa na. Oh, partner, relax. Saan mo adadaulan tinagan mo, gapukan ko ana? Ngam nagbalin ang miserable ti biyag ko. Gapo iti panang talikod na ken Trina. Saan mo na maisubli pa'y tinapalabas, partner? Wen gaya mago. At da pa nakinton malam. Sa dino? Itayak pa nagtok-tok-tok. Ngamawan sa tawa. Kan, Ay namanong, awanan dagiti igigyan dita. anya? Nasapa da rimar at inarkila da ajit. Anya? Uwan manong, nagpakadadan iti aking balay. Saan? Saan ang mabalin a panawan nak ni Maya? Siya kundi makamukan ko na, Brother Ago. Sige, Trina. Pasensyakan. Saan ko nga mo? Noan niya man tinagbartakan nan. Sige. Siyaklatan timang labarkan ko na. Sige nga rod, Trina. Mapanak pa nga rod. Agyaman akmanan ha? At least, adan dito'y balay. Awanan pagdandanaga. Atay ta, nalabarakon. Makaginawa matngatan. Agsubli ako niti silet ko. Panawag latan dito hep. I love you. Dito'y latan na maturog. I love you.
Masino ti pangibagbagaan na iti dayta? I love you. Inrakos na sinakyak na kanya. I love you so much. I love you, Randy. Adayta, nalabarakon. Makakinaho daytan. Ay, agsubli ako dito silet ko. Panawak latan dito pagturtununan. I love you. I love you. I love you. Sino ti panibagbagaan na iti dayta? I love you. I love you too, Randy. Anya ti. Trina. Ada iti abay ko ni. Anya ti kahit asawan da ito eh. Aping adda ka dito yung kamak, Trina. I'm sorry, Randy. Nakaturog ang matan dito eh. Kasanang nabartag ka di Rabi kat linabaran ka. Tsaka mo no. Gapoy ti bartag mo kat. Katanya. Sige, rumara kong diti silid mo. I'm sorry. Uwin, Papa. Nakaturog ak iti silid pagtuturugan ni Randy. Malagip nga ta ni Randy nga da napasama ka na kayo. Tsaka mo, Papa. Oh, Ngayon sa anak nagbabawi. Agasawa kami matan. Anyaman ti ibunga na jay. Awan problema. ay, ala. Bari nga ano agbaliwan tirik na nakin ka. Yung sakbay na jay. Nagsarita kami. Kinasarita kat inted ko ti waya-waya na. Niya. Paisagsakan ti annulment papers. I'm sorry, Papa. Naklon kon ti amin. Urian niya siguro ti Ramida. No di nak tumaayat ni Randy. No di na may suro ti puso na ngagayat kanya. Awan Maramida. Kasanukan. Ipangaysak. Ti panawon ko iti anak ko, Papa. Husto ti kinunayo. Awan basol ti anak ko. Siyak ti nagbasol. Iso sulitak ti nagbasolak. Ti nagkurangak, Papa. Sige, iha. Panyamat ka na dyan na pasamak. Nakainumak nagpaiso. Ngan, posible latanad na mapasamak kada kami. Nang runak at linablabaran nak. Kan, medyo nausawa na kon. Ngan, anyang rod. Ada message ko iti cellphone. Sino nga tati akin message? New number. Basag man. Nagatiddo ka na message. Kat, anya ti kayat asawan day tayo. Randy. I love you so much. But I'll say goodbye. Di mo ko mapanunutan na pasaktan ka. Inaramit ko lang di mo kahusto. Ay ayatan ka. Diyak kilibag. Kasla mabriyat ti barukong ko. Ngam, I must go. And I say, goodbye for the two of us.
Randy. I love I love you, Maya. Maya. Saan? Saan apod no daytoy? May sala nga tagtagainap daytoy. No ay ayatanak. Apay anasken apanawan nak. Apay. Girl, I need you. I need your love. Oh, anya nga ro ti plano mita, partner? Saan ka nagbidat? Nagayat mat kanyak ni Maya. Nadlaw ko mat. Ti ko nakit din no nasayatan ti amin para kada kayo. Anag kinaawatan kayon. Tanasayat mo ti panagkuyukuyog yu iti kalabas. Saan ko nga mo? Ngam narit na ka nakaununag ti pampanunutan na. Itinaudi pa nagkuyog mi. Ken panangan mi ti restaurant. Partner, Wen. Tsak matukob ti pampanunutan na. Lupay kasta. Saan ko unay nga inikan iti kay papanan? Ngam jak pulos nam namain. Aday jagaya man ti maudi pa nagkuyog mi. Ako. anya nga ro ti plano. Sa pulat ni Maya. Sa dino nga ro ti pangsapulam kenkwana. Uray sa dino. Iso apang nga asim. Sirape lang timang taming kadagiti mapanawak. Iso ang saan ko maaday ito ti pangdadaalam iti biyag mo? Saan ko nga mo, partner? Ngem no ni Maya ti mapuka o mamimpinsan iti biyag ko. Nasaysayat Please, siguro, no? partner. Saan mo apatuluyan no anyaman day tapang panunutam? Diyak mo. Ngem awanan sir-serbi ti amin kanyak. Numapukaw ko ti babae nga inayat ko. Iti awan kasping na. Partner, Amon dayta, ago. Awan inlimot ko ken ka maipapan itirik na ken Maya. Kas itinaibagak ken ka. Ni Maya ti biyag ko. Nukas tangarod. No ison ti mapukaw ko. Magsatmet ng tiyangis ko. When life is worthless without Maya. Cause I love her so much. Awaran sirsid biti biyag kanyak numapukaw ko. Iso asamsam itak tupay ti matay. saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? partner? Taanyapit ti serbiti amin. Anyapit ti serserbi ng agbiagak. No awan met ng tigapuna. Anapukaw kon ti poon ti biyag ko. Maawatam ka diday ka. Ago. Banda. Maawatam ka di ti marikriknak. Maawatam ka di ha? Saan mo ngamin nga amono kasanot panagayat ko ken kuana? Saan mo amarit na? Maawatan ka. Ang masapol nga agbalin ka natibkar. Saan ka nga agpaabak iti emosyon mo, partner? When? May saak a lalaki.
profesional ama ko na. Ngimtsak kabailanan alabanan daytoy. Partner, Pasiglatan alimdot nga napasarak itinagan ni Ayat. Nagsangsangit ka man ang anak ko. Jak malabdan jak sangit, papa. Apa yung kasto iti mapaspasama kiti biyak ko? Dito ka diti dosa kiti kinasukir ko nga anak. Panubok lang dagitoy. Agbalin ka kumaanatib ka iya. Gapo man lang iti anak ko. Kasta ti kayat ko. Katsan kang nagdanag. Adag dito yan nakasagana amang saranay kin ka. San kayo abay-bayan iti apo ko? Agyaman papa. Naimbag kayo onay. Iti laksid dagiti sana nasaya at nginararamid ko. Ada kayo lata. Sanda ka binaybayan. Abay ko mga ramidaging gaday ta. Abay ko maabay-bayan ka. Siksik ka, tinabati, apakalaglagi paken kapatgan, ngayon bati day di mamam. Papa, Patpatgan ka anak ko. Sikapay lang ti kapatgan naghamang ko iti day ay biyag. Da kayo iti apo ko ani Ferdinand. Kunak no nakaturog kan, maaya anak. Ha? Nanang, nabayag kayo ka din itilikod ha? Agsasaibag ka, anak ko. Apay a pinanawam ni Randy, no saan mo matlang akabailan? Saan ko nga ilibag? Nasaktanan. Kasla mabrihat ti parokong ko iti panagin na tayumi. Tainayat ko. Ngamsan arumbang ama kirelasyon akan ko na. At ang asawa na nana. Anak, Saan ko akayat amay bilang aklaan akabit na. Uray pa'y ko na naakas jay tigapuna. Ang nagasawa da. maaya anak. Itala ang imapay dahil erik na kanyak nanan. Tiagayat. Naskan ka di alapanak na ito'y anik na. Nasaan ama iparabag. Anak ko, Patsa ka dumtang tumat lang ti aldaw ang malipatak ni Ranti. Katam mo kagastamat kan ko na. tinapudno nga ayat, anak ko. Aglabas man ti ado a panawan, agtalinaad tulata. Tadayta ket nagubog di ta kaunggap. Saan akabaalan ti panawan apunasen dayta? Iso adi mo kumaparigaten ti bagim. Siguro, nanak. Ngamnas kan alabanak. Tasaan ang may parabag. Girl, I need you. I need your love. Rumuar ka kadi, Trina iha. wan pa, adalang gatangag para ken Ferdinand. Agpakuyog ka ni Martin. Saanen? Siyaklatan ti agmaneho iti kotsek. Malangaron, aganad ka. Adawan ni Nana Maria amang kita iti apo ko yo. Sana balit na sana ka rumuar. Siyaklatan anak ko. Sige papa, mapanak pa. Oh, Ne. Apa yan anak ko?
Maditirusok ko, Papa. Kumaron sa manantigas pain ko. Ha? Ay katag diritso ka nang nagpa-check up kang Doktora Brenda. Awan tunday ito intong madamdama, Papa. Magpakadwa ka nga ron kini Martin. Tama nga nun niya dita. Sige, Papa. Inilat ta nga ro din Manong Martin ti mangimaneho kanyak. Sa anak lagad di ngagpidon. Adan nasuro ka makabulan sipod day di adan napasama ka dakwada ako na anak kan Randy. San nga ta nga? Nubilang kasta. Barang no day tamot ten ti pagbalbaliwan ni Randy itirik nana kan Trina. Siyempre, adan ton bukod da nga anak. Diyos ko. Tarabayam ko mati anak ko. Saan mo abay-bayan? Ipagpagapumla ko man iti apo ko. Ang kasaron numawaswas ti kasarda ken Randy. Kalpasan na. Adan tumot gaya man bukod da nga anak. Dua nga aldaw ko nam di conference mo ijay bagyo, anak. Wala nang, siyak ti representative ni boss. Ta naira na nga da iti Singapore ita. Ay, isu anak ka. Ngam di kagtanag, ada pagdagusan mi chay. Sige, anak ko. Saya atem ti trabaho. Lalo kat na anos ti bus mo kan ka. Wan nga rod manang. Ipagyamanak, may talak na amin kanyak. Nang rona no makapanaw. Ket dayta ti annadam, anak ko. Ti may paayken ka apa nagtalag. Tano dayta ti mapukaw. Narigat munto na may suble. Di kay madanagan nanang. Aramidag ti amin nakabailat. Tapnusan ang mapukaw ti talak ni boss kanyak. Amok. Kanay nga awagan nak idiniran ki. Di na kon makontak iti number ko. Ta nagsukat akon iti SIM card. Nasaysayat mat lang no magupad ang mamimpinsan ti komunikasyon mi. Sorry, Randy. Marigrigatan ako. Sadyak matan kabalan. Siguro. Tumtang-tumot lang tiyal daw ang malipatan ka. Taitinagan ni Ayat. Duati maris na. Naragsak kan naliday. Amom kan nariknam no kasano ti panagayat ko kan ka. Kan kastakmat. Nariknak kan na panagnakak ti kinapod nung Randy. Para iti panagulimak tayo amin. Naskan nga agibtol. Kan awatan tati kinapod no. Nalapit. Na ikari asaan a love forever kunata. Takasano. Dimtang day nga ayat iti saan nga umno a panawan. Anda kayo matan anak. Wanya, di magas ka kan Doktora Brenda? Wan, Papa.
Okay, anya ti sakit mo? Doalaw sa nadili ako pa. Positive. Positive di? I'm pregnant. Anya? Diyak lang naman nagbunga na diyan na pasama kada kami kinranti. Di pa ikat... kasanong eruditan? Kasaritak pa pa. Ngam, dadamagakan ko na. Anya na ita? Damagak nga niya ti status ti annulment ti kasarmi. Trina. Awan lat dapat nara. Nalabit. Nagsukatan iti SIM card. Tapno di mo makontak. Mabalin. Taure ti number nga inusar na edi nag-text kanyak. Saan na makontak? Nalakalaang mo ti SIM card? Ago. Apay akas to'y tigasat ko ken ayat. Apay apasig asaam tilaklak ameg. Partner, Dahito ka diti supapak tinadarisay nga ayat nga impaay ko ken maya. Adi mailadawan aladingit ti pagtungpalan na. Unfair. Siyak anapod no ti panagayat na. Siyak ti aglak am iti kastoy. Idinto adag iti parparaw po ti panagayat da. Naragsak da. Dagiti ayat iti barang-barang. Ngem siyak anayin puswan. Nasinaw ken nasudi. Ladingit tilak amat. Unfair. nasken a panunutom, partner. At dadwa amaris ni Ayat. Naragsak, ken naliday. Panagbaligi, ken pan nakapaay. Ket kastala ang tibiyag itirabaw ti daga. Saan aragsak laeng ti kay papanan ni Ayat, partner. Adagayan dar ay mga conference kan dua rabii kan talo pa yung aldaw nga awan ka. Wen, sana ka sumangpet. Tana ka check-in kami amin ng Adelige City Hotel Avenue. O sige, aganad ka. Ngam, adaman pa'y damagag. Anya data? Kumusta ti annulment? Ha? Kuma, malpasin day chay. Sakbay nga. Ganya. Ape adi mo itolay. Oh, ape Trina. Excuse me. Anya ti, Excuse me. Oh! anya ti kahit asawan day chay. Oh, iho. Anya na di kaslag dul-dul, oh. Ni Trina, papa. Oh. Sugayam. Awang ka di pa yun, nasasaunakin ka. Ako, papa. Awan, ngam dinamag na kanyak no kasanon ti annulment process ti kasarmi. Ngam saan na natuloy ti ibagana ko ma. Randy, iho. Trina is pregnant. Anya? Loko day nga agwa. Kunak nga iso ti umay umatendar iti dahito a business conference and workshop. Duangal daw pa yung matngarod. Saan nakit di nakayat? Siyak tin pasubo na. Di sapay matmangrugi. Lumuwarag mang pailanan. Mapanak pinagpangin ni Jilabi ket... Sorry, sir. Ang nagdarasak ngamin tanaladaw ako niti... Maya, Randy. agyaman at na nagkita ta. Agsarita ta ko ma, please. Sorry, sir.
Awanan ti rumba nga pagsaritaan ta. Excuse me. Please, let me go, Randy. Maya! Maya! Girl, I need you. I need your love.